Dialogue Towards Harmony. Itiyo ing mensahe ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP para keng pami talaga ning banwang 2020 bilang banwa ning ecumenism, interreligious dialogue, and the indigenous peoples. Bukod mong makapasubaling paralan papunta king pami sa sanmetong ing dialogue. Ing pami katawan tao ning Ginu king kapamilata ng Jesus, ya ing peka masanting aalimbawa ning dialogo. Ing Dios ami katawan tao, may kirake king biening tao, megsalita keng lengguwahe ning tao para iyatad ing mayap a balita. Apat a paralan ing panagkatdaring obispos para keng makabaldugan a dialogo. Mumuna, ing Dialogue of Life. Ing pamakitab mo anong nukarin pagkapilitan dareng tao ing mibyebye king makabuklat a espiritu ning komunidad pirakera kayan ing tula, lungkot, problema, ampong pagkaabalahan. Kadwa, ing Dialogue of Action, anong nukarin deng Kristiyano, ampong ali Kristiyano, makipag-ugnayan la keng maulagang kametungan para keng ikasulong o ikaunlad at para king katimawan. Katlu, ing Dialogue of Theological Exchange, nung nukarin deng espesyalista panintunanda ing malalam pamanintindi keng amanadang relihiyon ampong adinan ulaga deng karelang kanya-kanyang paulagang espiritual. At kapat, ing Dialogue of Religious Experience, nung nukarin deng tao makayamot keng sariling tradisyon apang relihiyon, idakeda ing kayamanan niti, antimo ing dikil keng pamanalangin, pamagmuni-muni, kasalpantayanan, ampong dakal aparalan, pamanintun, o pamanyaliksik king Dios. Keni king Archdiocese ning San Fernando, mega napladeng miyayaliwang paralan ning dialogo. Keng kaparian, mika recollection la bulan-bulan at pela lamanda ing pamanintindi kareti. Kareng eskwela, kalupa ni University of the Assumption, deng talapag obra niti, mika recollection la keng ecumenism. Ing radio station ning Archdiocese, dininaneng pansin ing year 2020, kareng programa na. Mika pamilibayan kareng leaders of other religions. Dening programa, pakibat tala, king kayawsan, ning pami kakapatad, ing kasukdulan aparasan, ning dialogo, yapin ning kabilugan aketawan, mibyebye, king kametungan, ampong lugud, pami kakapatad. Itiya, ing mamye kapayapan, nabalamuwari, may lapya keng realidad. Iting kayawsan pami sasan metong, adwana ing pami kakalugod na mayayakit. Kayawsan yang pamagrespeto, king balang metong, kambening pami yayaliwa tamo. Naluguran, ing balang metong, antimonong makananutayang kaluguran, ing sarili tamo. Ampong pangalagahan, ing katuliran at katimawan, ning meto ketawan. Ing pami kakalugod iti, awsa nakatamong maglakbe agnan-agnan, king pamanalakad king masmayap ayatu, kapamilatan, ning pamaningat king katarungan, ampong mapamakalulong lugod. Mayayag kat tamo muring, makasadyang manyad tawad, kareng ali ustong sinabi, depatan o inisip kareng aliwa, ampong makasadyang mamyetawad, kareng kamalian, adepat da, kekatamo.